Ngayong adlaw ni mo dahil, sir, interview mo nun ka sir sa imong kuan kay ikaw po ni suspect atong pagpamato atong pizza size sa pizza 5 sa Oktubre, sir, atong may linaw, sir. Wa ko mato. Ganon nakaana man sila nga ikaw kunoy namato. Nakaana man sila, sir, nga ikaw kunoy namato atong pizza 5 sa Oktubre, sir. Unsa may mo kasulti ani, sir? Tinuod ni nga ikaw namato ko na. But lang. Nganong bot man. Oy, Brian kay mato to. Kinsa man as Brian. Ako amigo. Unya matot pa si mong amigo ko no, ikaw kuno ni punit og bato di ni karate og dagan. Ako ni pulit pero siya niyapak. Oo ba unya ang mga katong imong gibato kay nikiha maron unsa man imong ikasulti nila. Balag prison me. Unsa man pagkakuana gud nganong namato man kagod? Hupog ito higiyon na god. Unya andam ra ka mapriso, sir. Andam ra gid basta uban tong kauban. So damay-damay na lang ni. Damay-damay.